tibatata mbo tibamama tukumini muthangu itulandanga nsangu zetu zikizyunga keri kabenu kululu zibula makutu lugwa mambo mukilendi kikumi evuango nda sepitembe infuma funda mora makumure zodi ku mbanza yimatadi yina keri kabo suze intumbanza ukizunga ki Kongo Central mvualangani fuana kibeni yikedi muliambo muna bifulu bikalanga nkangu fuana ba mueni nde kirka intoma bilu kamikeri lutaku ye bitukutuku kabeli lutaku mudiambo dinki mudiambo bawu kirka mulomba kakamubena mugusafo ba lena mugukulula ntalu yi essence goka buna ku kerika ba matsa ntalu ye transport mudiamudina kerika kimonekeni munasiuka uguno nde bana banzonka na ibaba kuendanga mukisalu bakulu bakeri mumalu konda kubaka tukutuku bawu banatanga tukutuku banatanga ntomabilu kerika bauri kanga zinzila bauri tula bima musafo ntomabilu ka miloteko mana makulu bamweni kuna mbalumuka ye yadibade de lumumba kerika imama na kone diaka mamonekeni kuna kiamfu mudiambo kuna bamweni nde intomabilu ye mbitukutuku kabikeri bimbiriku munanzila kani kuna kinkanda diaka kerika bamweni bwabo baba natanga intomabilu banatanga bitukutuku ba ukibeni basongere nganti au ye bazai sinde bu lutirimboti bukina sansi di katukiri muntalui 2465 yedi mu 2695 francs congolais kerika gana bawu kakabata jangala laku bufueni batoma yirika mana makulu ku zone west di nsi tufetiza yande mo makulu mesi sukina mu kitandu ki mapurisi ye binati bintoma bilu ye binati bi matukutuku muntambu twi donc vrai muntambu kaka twi di betuba wati fati zingila kumoda kari birela ntima kuama andagi mimi sia artiste bayombe nanjala kifonda budu budu kala kari bila bila budu mama luka men mama luka tufetizaya ne batomenu yamba kibeni mboti kuna quartier Ntsakala Ntimba ibabokilanga nde Ntsele muna commune de Nzanza. Commissaire général à l'entrepreneuriat, au sport et loisirs Dominique Nkodiambete yani uyedi mukwe bieka gokugana kimfumu mu lumingo lukumenana ngona sepitembe imvuo tuna ku baba fete diatisa kimvuka kibayirika munkumbi génération Dominique Nkodiambete kyo kimvuka kiyilama bosuluze ituka ngonda kumyezori kala intuadisi yuba biekeri bagene pouvoir kerika kakonde diku ye ngindu mukugana zawu kuntwala bamuwangisi nsangu o nzo imwanga sanga nsangu mo kintunsa kyokyu kerika Dominique Nkodiambete yani mosi tadiri kibeni bisalu bibita salama kuna diamudi kutula intemu unkangu ye kutula matio mama rejidezo mafoti lutilanga masa muksane kuna ndamu yena kabakari ye mpasi ze masa makunwaku mo makulu medi betila ye ngindu ye mfumunti Felix Antoine Tshisekedi Chilombo una ye ngindu kutoma yidika kibeni luzengo lonkango mudina chef faye una responsable au cellule Ntsakala Ntimba kuna Ntsele yani kerika kakondelengi ingoku tufetiza ni commissaire général à l'entrepreneuriat yani kibeni ne una kibeni mfumu neni muna parti politique UDPS Congo Central ye yani boka kerkuna kakerene mosuku kedi ye babena diaka muna parti politique dina ye babena diaka muna kimvuka kina kiyilama kimpa tuvutizaya ne mulutumulo intuarisi u République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo kerika mfumu babokila mulufutuvo chef traditionnel disungula ba mfumu bana batalanga mambo makinkulu muzina de suku Fabrice Mini Congo yani banyambidi ko mfumu unti mugisabala kikumi nsambwadi ngona sepitembe imvuma funa mori makumori yezodi kuna nzwani ikisalu kuna cité de l'Union africaine kuna mbanza yikinsasa kunima
yema kukatuka ndenga inda kuna kuwa mutu muna territoire di Mai Ndombe mukiziunga ki Mai Ndombe munda mdingindu yikuvuka sa makanda mamena mukitantu disongela inkango uteki ye inkango uyaka baka batawisa na katuka ntango inda kerika uyisidi ye bamfumu baba coutume eteke ye yaka mukusande bayambila ye intwarisi u République démocratique du Congo muna makulu mabasadidi mukusande balenda mukubaka makeye mengi makofuti kotsanzola muna mana makulu tufatizaya nde kerika ye bamfumu bateke bamfumu ba yaka bawiseni nde kerika balenda mukutoma vutule yaka ngemba bontuka ne buna gikarelanga balomberi ne makulu mawidi bua mboti bawisa na mboti musa masuka kadi mo mambu bakeye bengi bafuidi ye babengi yaka bawidi lwala zimputa zineni kani mu mamu materla kimpevi kerika balomberi mukusande basa makulu mana mafueni mukusande bio bikate bio biaglu bitakotsa kitantu bilenda mukukatuka Fabrice Mini Congo yani talomba kerika ko bantu basalanga politiki ukusane kyo kitantu kabakotsa kyo mu mambo ma politiki ku muna ngiambila zina kerika mama yuna ministre pre le président de la république utomani yangala bufwana mundamde makulu mabakenku na bonsu bulutiri ngiambila uyangale ken bufwana tufetiza ndamdi kununga kanunga ukabula nsaka zinkwesu ye Gaborone United Sporting Club di Botswana mu makongo matatu kerika Association Sportive Vita Club yani wedi muna 16e de finale interclub de la Confédération africaine de football tufetiza le tout puissant Mazembe Anglebert Daring Club Motema Pembe ye Football Club Saint-Éloi Lupopo Paudiaka bena muna liste yina kuna yadibadi di martir di Kinshasa la S Vita Club unungini Gaborone United mu lumingo lukumye nana ngona i September envu wotuna tufetizaya ne Rai Club di Kadiogo Bau Sibabula ye Vita Club mungonda i Octobre itakwisa disongirila nsakazozu sisi yandika tuka kilumuke nsambwadi kinana yekivua kuna ngonda yi Octobre envu mafunda modi yimakomori ezori atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumuki huo